Kızlarımızdan bireyizler, gitmeyi turumuzdan da. Kızlar, bireyizler. Geliniz. Eymanlar, jigitler. Men uşul kыздın boyu menen teң менин boyum деген жигиттер бар араңыздарда? Чыгабыз. Ана, ким чыгабыз? Бар араңыздарда? Жок болсо кол чыгап коюңуздар меймандар. Кудай берген бойго. Рахмат, чыгармачылыгы келейик. Мен ушул бийчилерибиз бийлеп чапканда өзгөчө кол чапкан эже. Балдарыңыз бар да. Бул белек. Кол чыгап коюңуздар меймандар, эжебизге рахмат. Biz aldığımızda iki yaştın bir toğanları çakıramız. Avcıoğlu'nun Can Aşam'da ile Eliza'nın bir toğanları. Gelinizler. Gelinizler. Emanlar, Avcıoğlu'nun toyu жақсы өтсін деп bir cumadan beri uktavay жүрүшөт bir туғандар. Кол чыгап коюңуздар. Bir туғандар, сөз баштайбыз. Урматтуу туғандар, ағалар, құдалар, хош келипсиздер. Ақжол менен Элизанын тойуна. Ақжол, Элиза, бактылуу болгула. Куш балаңар бек болсун. Силерге кааларым бакыт каалайм. Бақыт қалайым. Менің делегім сіздерге, тапқаным бар сіздер. Бақыт болыңыздар. Бүгін сұлулығын бір оғанын емес, айдың жарықтығын бір оқ жалғыздығын емес демекчи, судай сұлулықты, періштедей ұлылықты дайым сезім сересінде, бақтылы жашау кемесінде жашап жүріңіздер. Бақтылы болыңыздар. Kol çağap koyuңuzдар, bir tuğanlar, bilek tapşırarız, gelingizler. Bir final çıkıp, sonra telefon ha. Eyvallah, toyumuzun ikinci bir antrenöründe en şanlı bilegenimizde. Ayrıca Opa Kakmanstal birine bilegenimizde Sıraç. Bir de böyle olur. Kol çağap koyuңuzдар bana. 인간적인 여자 거의 한 잔의 여유로 하는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뛰어오는 여자 그런 Sayıp kıyla ağırıp top kettirip kol çağap koyuңuzдар. Rahmat.